Mehrimli urayımda Allah Teala'nın atiminden başlap. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Karimil el-Mennani lezi cealena min ümmeti seyyidina l'an'am. Ve men aleyna bi şehri Ramazan. Ve vahabna leyleten hiye hayrun min leyaliz zaman. Nahmaduhu subhanahu ve ta'ala ala kasirin minel fadli vel an'am. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidina ve nebiyyena Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebiyahum bi ihsan ila yevmiddin. Jaratkan Allah Ta'alaga maqtaw aytıp, al ulu bereşen Allah Ta'ala bizge Ramazan ayın belek kılıp, bu Ramazan ayında kılımdın mümkünçülüğü olgon, kılımdın ibadatına jete turgan tündördü bergen Allah'a maqtaw aytıp, jana köөлük berебиз Allah жалгыз. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi. Allah'ın tınçlığı, amançılığı, bereketi peygamberga, peygambardın sahabalarına, jana peygambardı uşul күнгө чейин жакшы жол дээрчиген жалпыларга болsun. Amma ba'd. Ahbaba Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygambardın sүйгөн insanlar, peygambardın süykümdülörü. Na'ishu ma'akumul yawma ma Ramazan şahrul Kur'an. Biz sizler menen bugün Ramazan ayında, Kur'an'ın ayında yaşap jatабыз. Faya eyyuhal ahbabul kiram. Aqbala aleyna şahru Ramazan bi bahaihi ve celalihi ve cemalihi. الأرواح مشتاقة والقلوب إليه تواقة ينير بصائر أهل الإيمان ويهدي الفضالة ويهدي الضالة ويأخذ بيد الحيران إن رمضان من أعظم نعم الله على أمة الإسلام فهو منحة ربانية وهبت إليه. Urmatlı menin süykümdü bir tuğandarım, sizler menen bugün keremetli Kur'an'ın ayı olgan Ramazan'da yaşap jatабыз. Bugün bizge Ramazan ayı geldi. Özünün qoğuzluğu menen, ululuğu menen Ramazan'dı kançalagan insanlar sağındı, kançalagan jüröktör süydü. Bul Ramazan imandıulardın jürögün nurdan tat. Adaşkandarga jol beret. Adaşkandardı adaşuu jolundan kutkarat. Kede günö, kede soğuş kılıp narjak berjakta jürgöndördü bul bekem jolgo, tuura jolgo jeteleyt. İnna Ramazana min a'zami ni'amillahi Ta'ala. Ramazan bul Allah Ta'ala'nın çoğun bir nimetlerden bolgan bir nimet. Ala ummetil İslam. Bul İslam ümmetine, Muhammed'in ümmetine Kudaydın bergen çoğun bir belegi, Allah Ta'ala tarafından berilingen çoğun bir mümkünçülük. Hi min azaimin na'am ma la yuhsa min ata'il manan ma lan yu'addu min Allah Ta'ala li nebiyyihi ve li ummetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bul aydağı Allah'ın bergen ulu nimetleri bul esepsiz sanap bolboy turgan öte köp. Allah'ın bul ayda bergen beleklerinin çegi yok. Bul Ramazan ayının kelüsü, bul kut berekenin kelüsü. İnne nuzulul kitab-ı semaviyyeti kana fi şahri Ramazan. Bul Ramazan emne üçün uluk ay, emne üçün ıyık ay. Ötkeni bul Ramazan'da Allah Teala tarafından düşken kitaplardan bardığı uşul Ramazan'da düşkön. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Unzilat suhufu İbrahim aleyhisselam fi awwal leyletin min Ramazan." Ramazan'ın algaçkı keçesinde İbrahim peygamberga birinci vahiy düşkön. İbrahim peygamberdin kitabı dağı Allah Teala tarafından çürülgen hükümdör dağı Ramazan'ın algaçkı keçesinde düşkön. Ve unzilat Tevratu li sittati madayna min Ramazan. Tavrat dağı Ramazan'ın 6. keçesinde düşkön. Vel İncil li selasete aşarata halat alemi İncil 23. Ramazan'ın keçesinde düşkön İsa peygamberga. Ve unzilal Kur'anu li 24 halat min Ramazan.
24-cü keçede 25-ci keçege ötkөndө биздин кереметтүү Кур'андагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн. Бул Рамазандын ыйыктыгы, Рамазандын өзгөчөлүгү мына ушул Рамазан айында кереметтүү Кур'ан түшкөндүгү. Рамазану хуа шахрул Кур'ан. Рамазан бул Кур'андын айы. Вал Кур'ану хуал китабу ал-мухаймин. Кур'ан болсо бул al-muhaymin ala ma adahu min al-kutub allati anzalaha Allahu jalla wa ala. Kur'an bolsa bul özünden murdaki bardıq kitapterge öküm berүүчү, özünden murdaki kitapterin ökümün jokko çıkarıp oşolordun bardığın tasdiqtoочу olup kelgen. Qala Teala, Allah Teala keremetli Kur'an'da keremetli Kur'an tuuralı mınday deydi. Wa anzalna ileykel kitabe bil haq musaddiqan lima beyne yedeyhi minel kitabi ve muhayminen aleyh. Biz sana keremetli Kur'an'da düşürdük. Bul kitap hakikatli, çındıklı tasdiqtaş için. Jana Kur'an'dan murdagı Tavrat, İncil, Suhuf İbrahim ve Musa oşolordu o küve katarı oşolordun çın ekendigin dalildeş üçün jibirdik. İbn Sa'di degen alim aytat. Bel ja'alallahu Kur'ana aminen alal kutubi sabiqati qala Rabbuna. Allah Teala bul Kur'an'da özünden murdaki kitapterge tasdiqtoочу, dalildeочу kılıp jönötkön. Wa anzalna ileykel kitabe bil haq musaddiqan lima beyne yedeyhi minel kitabi ve muhayminen aleyh. Biz sana keremetli Kur'an'ı verdik. Murdakılarda çınçıl tasdiqtaş üçün jana murdaki kitapterge dalil bolusu üçün. İbn Abbas aytat. Al-muhaymin huvel amin vel Kur'an amin ala kulli kutubin qablah innehu'l Kur'an kelamur rahman nazala fi Ramazan ve kullu men lehu silatun bil Kur'an nalahu'l fadlu vel hayr. Bul Ramazanda düşkön kitap kimde kim bul merimdi Allah Teala tarafından düşkön kitapke jürөгүн baylay turgan bolsa al adam sözsüz artıkçılığa, jakşılığa jetişet. Nazala Cibril bil Kur'an fa asbaha Cibril asbaha al malaika. Cibril perişte peygamberge Kur'an'ı taşıp ortamçı bolgondugu üçün en kıyım perişte bolup, en artıktуу perişte boldu, ıyık perişte boldu. Bizdin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dagi en artıktуу peygamber antkeni Nazalal Kur'anu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fa asbaha Muhammedun seyyidul halq. Keremetli Kur'an düşkendigi üçün bizdin peygamberdagi en mahlukatlardın peygamberlerin arasından en şarapatlısı oldu. Ve ca'al Kur'anu ila ummeti Muhammedin asbahat ummetu Muhammedin hayral umami. Muhammed'in ümmetine Kur'an düşkendigi üçün başka ümmetlerden Musa peygamberden, İsa peygamberden, İbrahim peygamberden ümmetinin Muhammed peygamberдің ümmeti size köz artık ekenbiz. Antkeni size közgö mına oşol Kur'an düşkendigi üçün. Nazalal Kur'anu ala ve ca'al Kur'anu ila ummeti Muhammedin asbahatil ummetu hayral umam. Ümmet dağı oşol Kur'an düşkendigi üçün jakşı ümmet boldu. Nazalal Kur'anu bi şahri Ramazan fa asbaha şahru Ramazan hayra şuhur. Ramazanda düşkendigi üçün Ramazan dağı aylardan en jakşısı olup kaldı. Nazalal Kur'anu bi leyletil kadri asbahat leyletul kadru hayrul layali. Ramazandın Laylatul Kadir keçesinde Kur'an düşkendigi üçün Laylatul Kadir mana oşo biz sizlerge bayandap жүрgөндөй en jakşı keçe olup kaldı. Ramazandın her bir keçesi artıktуу jakşı özgöçö Laylatul Kadir 1000 aydan artık dep Kur'anda Allah Teala bayan deydi. Ne üçün dese Kur'an düşkendigi üçün oşondoy. Urmattуу menin bir tuğandarım. İnnallah şarrafa Ramazana bi nuzulil Kur'an. Allah Teala Ramazan'dı şarapattуу kıldı Kur'an'dın düşüşü menen. Keremetli Kur'an'da Allah Teala şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyinatin minel huda vel furqan. Bul Ramazan ayı Kur'an düşkön ay. Allah Teala anda adamlara hidayet bola turgan, jakşı menen jamandı, aram menen adaldı ayırmalap böle turgan hidayet Kur'an'ın düşürgön deydi. وَمَدَحَ اللّٰهُ مَنْ يَتْلُونَهُ فَقَالْ Allah Teala
Kur'an'dı okugan adamdardı dağı maktap keremetli Kur'an'da innellezine yatluna kitaballah ve aqamus salata ve anfaqu mimma razaqnahum sirra ve alaniyya yarjuna ticareten len tabura. Çındığında Allah'ın kitabını okup namaz okup biz bergen rızkılardan nafaka sadaka bergendir cariye cana kupiya yarjuna ticareten len tabura. Kur'an'da okup uşul işti kılgan insanlar hiç bankrot bolboy turgan soğudanı ümit kılışat deydi. Hiç bankrot bolboy turgan soğudanı ümit kılışat deydi. Fatır suresi 29. ayet. Hurmatlı bir tuğanlar, unzuru ila hali Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme ma'al Kur'an fi Ramazan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in keremetli Ramazan ayında Kur'an menen bolgan mamilesinde bir köz çaptıralı. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqbilu ala tilavatihi fi kulli vaktin. Peygamber daim Ramazan emes uçurda dağı Kur'an'a bekemele. Walakin kana yejtahid ve yuksir min tilavatihi fi şahr Ramazan. Biroq Ramazan kelgende Kur'an'a özgöçe köngül burat ile. Fakat kana sallallahu aleyhi ve sellem ya'riduhu ala Cibril aleyhisselam fi Ramazan min kulli amin. Arjılı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keremetli Kur'an'dı Cibril perişteki Ramazan ayında oku beretle. Ve fil amin lezi tuhuffiya fihi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aradahu aleyhi marratan. Peygamber bu dünyeden ötör jılı ömrünün akırkı jılı Ramazan'da 2 jolu okugan. İbn Abbas radıyallahu teala anhu قال كان النبي sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nasi ve kana ecvede ma yekunu fi Ramazan. İbn Abbas aytat Peygamber öte bereşen ele deydi. Peygamber öte kolu açık adam ele. Biroq Ramazan'a kelgende özgöçe kolu açıklık kılat ele. Ramazanda körök sadaka kılat ekenler. Peygamberga Ramazan'ın har keçesinde Kur'an okutup Kur'an öğretken. Kana Resul sallallahu aleyhi ve sellem حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المراسلة إن جبريل عليه السلام كان يدارس القرآن لنبينا. Cebrail peygamberimizge okutuş için Kur'an'ı kelgende peygamberdi öte bir jagımdı, öte bir qoğuz, öte bir bereşen avalda jolukturat ele. Abi Hurayra radıyallahu teala anhu aytat كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة. Peygamberga Cebrail yılına bir jol Kur'an'da okup berişken فعرض عليه مرتان في العام الذي قبض فيه. Alemi bul dünya menen koştoşor yılı 2 jol okup bergen. Hurmatlı bir tuğanlarım, kana salafuna salih yettehizuna min şahri Ramazan fursatan. Bizden buradaki alimler, salaf salihinler, sahabalar, tabiinler Ramazan'da özgöçe bir mümkünçülük dep, oşol mümkünçülükten paydalanışat ele. Kantip paydalanat? Limudarasatil Kur'an, Kur'an okuşat ele, Kur'an okutuşat ele. Fakat ca'an İbn Mas'ud, İbn Mas'ud turalumunda deyit, annahu kana yakra'ul Kur'an fi Ramazan fi salas. İbn Mas'ud degen peygamberden ulu sahabası Ramazan ayında Kur'an'dı 3 günde bir hatım kıl baştan ayak bütürçiken. 3 günde bir baştan ayak okup bütürçiken. Ve an ummul mu'minin Aişe radıyallahu teala anha enneha kanat taqra'u fil mushafi awwalen nahar fi Ramazan fe iza tala'atiş şems namet. İmandılardan enesi Ayşe nevizdagi tünü menen Kur'an okup gün çıkkanda uxta çeken Ramazan ayında. Ve anil Aswad ibn Yazid ennehu kana yahtimul Kur'an fi şahri Ramazan fi kulli leyleteyn. Al-emi Aswad ibn Yazid degen alim 2 günde bir Kur'an'da hatım kıl çeken. Kema zakara İbn Recep rahimahullah enne Qatade kana yedrusul Kur'an fi şahri Ramazan. Qatade'dagi Ramazanda Kur'an'a mana oşol Yazid siyaktı 2 joldan 2 tünde bir hatım kıl çeken. Ve kana Zuhri iza dakhala Ramazan qal İmam Zuhri Ramazan kirgende munday deytken fa innama huwa tilawatul Kur'an ve it'amu ta'am. Bu Ramazan Kur'an okujana
açqalardı toyğozуу ayı дейт экен. Башка иштерди ташташ керек, токтотуш керек, дем алыш кылыш керек дейт экен. Калган иштин баарын жыйыштырып, Кур'ан окуу жана бечара кедейкен багалдарды тойгозуу айы деп жарыялайт экен. Бизде жылда жарыялайт го, санариптештирүү жылы, дагы бирдеме жылы деп. Ошол сыңары Имам Зухри Рамазан киргенде болду Кур'ан окуу жана кедейкен багалдарды ачкаларды тойгозуу айы келди, башка ишти токтотом дечи экен. وكان مالك وكذلك سفيان الثوري إذا دخل رمضان أقبل على قراءة القرآن. İmam Malik ve Sufyan Sauri dağı bular dağı mına ошол Ramazan kirgende Kur'an okuğa ömürlerini arnaşat eken. كما ورد أن قتادة كان يختم القرآن في كل 7 ليال مرة. İbn Qatada 7 günde bir Kur'an'da okup bitiröt eken. فإذا جاء رمضان alemir Ramazan kelgende fi kulli 3 ليال مرة 3 günde bir bitirişken. Ramazan emes malda 7 günde bir Kur'an okup bitiretken, Ramazan kelgende 3 günde bir okup bitiretken. Fa iza jaa al-ashru khatama fi kulli laylatin marra. Ramazanın ahirki 10 gündügü kelgende ar keçede birden hatim bitiretkenle. Ve kana an-Nakhai yef'alu zalika fil ashril awahir minhu khassa. Nakhai dağı Ramazanın ahirki 10 gündügünde özgöçe uşintip Ramazan'da toz çeken. Ve fi bakiyeti şuhuru fi salas kalgan aylarda 3 joludan hatim kılç eken. Barıbız bilgen İmam Şafii rahimahullahu taala bul dağı kana Muhammed ibn İdris el-Şafii yahtimu fi şahri Ramazan 60 hatma 60 jolu hatim kılç eken 30 günün içinde. Gündüz 30 jolu, keçindesi 30 jolu. Bular keremetli Kur'an'da biz qarlarda bir ayda okuyubuz dep 1,5 saat bolsa çarçap ketip putubuz talıp ketutat. Bular bir demmenen 4 rekat namaza koşup okup koygan. Bir demmenen 4 rekat namaza koşup. Bular oşol jolda bir jumuşuna baratıp jetkenge çeyin okup bitirip koygan, Kur'an kökürөгүндө jatka bolgan. Urmattуу jamaat, Ramazan kelgende alhamdulillah oygonup buna cumaga del adamdardын kelgendigi köböydü. Cumaga adamlar başka aylarga salıştırmalı köbürөөк kelip otasar, hem oroza tutkandan keyin cumaga da barıp koyoyun degендей bir niyet menen. Allah Taala kabul kılsın. Kimde kim Allah'dan soğuğun ümit kılıp gündüzü oroza karmap, tündeleri taravih, tahajjud okuyturgan bolsa Allah Taala gündelerin bardыгы keçiret deydi. Ramazandan ümitiniz bar eken, mına uşinti meçitke kattoo biraz küçödü, elhamdülillah, Allah razı olsun. Kiçinekeyle meçit mına o döngmeladagı meçitte dagı cemaat bizge kelet. Meçit terdep, içine cemaat batpay atat, Ramazan'ın hurmatına öte köp kelip atat adamlar. Allah kabul kılsın. Men aytayın degen mesele, men jogorуда bir 10 çakta alımdı atadım. Alar Ramazan'da en uzağı 3 günde bir hatim kılatken, bolbosam günde bir jolu, bolbosam 2 jolu, gündüz bir jolu, tündösü bir jolu hatim kılatken dedik. Size köbüz dagı bugün Ramazan'ın hurmatına biraz Kur'an'a kaytalı, hareket kılalı, mesela ugalı dep meşitke kelip atabız. Jaratkan Allah Taala uşul jolunuzdan sizdi taydırыбастан bekem bolup, dagı da köbürөөк kaytkanga hareket kılıp, Ramazan'dan paydalanıp, Kur'an okuvasanız jok, Arap tamgasın tanıvasanız dele meyli, jok degende okuvatkan namazınızdı kelip bir moldekelerge, ustazlarga bir tekşertip alыңыздар. Okuvatkan taravihti damıla men montuyla ıhtida kılıp turam arkada. Okşoşup ata, okşoşpay ata dep bir tekşertip koyuңuz. Beker ele bu jerde 1,5 saat tura berbeňiz bizdin arkabızda. Namaz bul, oşol şartları tabılganda namaz. Şartları tabılganda Kuday kabul kılat. Anan niyetin tüz bolsa ele boldu, ihlas bolsa ele boldu emes. Bir kelip özünün ne şartları var, oşol şartlarga tura kelip ata, tura kelbey ata, bir tekşertip bir karap koyuңuzдар hurmattуу jamaat. Keliңizler buga çeyin eptemey namaz okup jürgen bolsoňuz, buga çeyin jön ele el katar arkada kelip ketip jürgen bolsoňuz, bugünden keyin mına bul alımlardan sabak alıp siz dagı bir özgöçö namazыңызды, ibadatыңызды bir oňdogon, Kuday aytkan talaplarga, şartlarga dal kele turgan kılıp oňdop alıňız. Keremetli Kur'an'dı jolbaşçı deybiz. Kur'an buyurgan dep büt şartlarını atkarabız. Birok mına oşol Kur'an'dan bir de tamgany tanıbayбыз. Je bolbosam Kur'an'da kebir biz aytkan buyruklarga, je Kuday aytkan buyruklardı sizlerge eskertkende Kudaydan teskeri kaçkandar var.
Bugün Ramazanda köpçülük adamlar arak içkenin toktottu. Ramazandın hurmatına. Antkeni Allah Taala Ramazanды emne üçün hurmattуу kıldı dedik? Kur'an түшкөндүгү үчүн Allah Taala Ramazanды hurmattуу kılgan. Mına uşul hurmattуу Ramazanda kebiröler arak içtediler, birok Ramazan içi içpey turat. Birok Allah Taala'nın keremettүү Kur'andagı arak tuuralуу kayrılууsu Ramazanda içpegile degen emes. Allah Taala balagатка жеткениңден баштап өлгөнгө чейин, Кудайга жолукканга чейин içpe деген. Keremettүү Kur'an'ın kayrılısı, keremettүү Kur'an'ın buyruğu, keremettүү Kur'an'ın bir nerseden tıyganı bu hasatan Ramazan üçün emes. Kebiröler Ramazan için molda olup dopu kiyip 30 gün teravihge kattap Ramazandan çıkkanda dopunu janakı televizor üstüne koyup dağın arka joluna düşöt. Bul Ramazandan siz paydalanıp, bul Ramazandan çıkkanda özgörüp çıkınız, oңолуп çıkınız. Bul Ramazandan çıkkanda siz başka insan bolup çıkınız. Былтыр Ramazandan çıkkanda Kudayga şükür bir ay ibadat kıldık dep dopunu koyup narkı jolga ketken elеңiz. Bıyıl dopunu taştabаңыз emi. Былтыр Ramazanda kelgen boyunca keçe törkün boldu emi keldiniz taravihge. Bıyıl Ramazandan çıkkandan keyin meçitin jolundan emi üzülböңüz. Kudayga şükür taravada 3 katar okup atabız. Biz uşul çoğun meçitte 3 katar 4 katar okup attık başlap. Emni üçün kuftanda uşunday bolboyuz başka Ramazan ayынан başka uçurlarda. Emni üçün Şam namazında uşunday bolboyuz. İftarda 80-90-100 adam bolup atabız ozaçarda. Palança ozaçar kılıp atat, hatımı kılıp atat dep. Aldın ala barıp kütüp, dayar turup al jerde uşul azan aytsa namaz okup alıp uşunun duasını alalı, dagı tamagын jep, duasını bereli dep, hiç kim işim çıkıp kaldı, je men barbay koyoyun debeyt. İftarda aktivniybiz, 100% katışabız. Birok namazga kelgende, bagımdatga kelgende Allah ömürlerine bereke versin. Mına aldındağı men aksakal atalarım ile kalıp atat. Köpçülügüz mına oşol toydan kalbayбыз, patadan kalbayбыз, mal soyulgan jerde kazandın boyunda kanday gana ıslık suuk mareke olbosun, kazandın boyu polni tatar oşol jerde. Kuday saktasın, biri ölüp kalsa hazır, uşu жерден çıkıp optum oşol жерге kızmatga barabыз. Ne oşol? Mal soyuş üçün, kazan kaynatış üçün, jana başka işlerdi kılış üçün. Allah Taala kelgile keçirem, kelgile bar bu suray turgan bereyin suraganın deydi. Ramazanın her keçesinde Kuday bagımdattan burada tanga juuk oz javar uçurunda Allah Taala kayrılıp, ey pendelerim bar bu suray turgandar suraganın bereyin, bar bu tilegenler tilegenin bereyin, keçirim suray turgandar bar bu keçireyin, tozoktan kutuluğunu kaalagandar bar bu kutultayın deydi. Kede başımızga bir müşkül düşse, bir problema düşse, eптеп kutuluğunun jolu üçün kanday gana şartlar bolbosun bарын kılabız. Birok Allah Taala özü bir mümkünçülük berip, şart düzüp, barыңды biriңdi kaltırбастан keçirem, menin rahmatım kenen dese, ne üçün Allah'ın rahmatına keçirimine çurkabайбыз. Hurmattуу jamaat, Ramazan tuuralı öte köp ayttık. Ötkön jumada dagı Ramazanda Kudaydın keçirүүsü, Ramazanda sizlerdi Allah Taala rahmatı menen tosup aluusu tuuralı köp ele kayrıldık. Birok bul Ramazandan paydalangan kim, paydalanbagan kim? Ramazan keremettүү Kur'anda Allah Taala öz aytkanday ayyaman ma'dudat, sanalуу gana kündör. Ramazan bul bazar siyaktуу erте menен başlap abette büte turgan. Keliңizdер bir belgilүү bir möөнөттөрдө bir Kudayga bir adduşi kaytıp, ibadatыбызды bir tak dana үйрөнүп alалы urmattуу jamaat. Urmattуу jamaat, Ramazanda Kudayga şükür meçitke baylandık. Birok Ramazandan keyin meçit jolundan ajırap ketpeyli. Keliңiздер bul ıyıkay adaşkandardı tuura jolga sala turgan ay. Bul ıyıkay arak korlordu araktan çıkara turgan ay. Bul ıyıkay günökörlörдү günödөн kaytara turgan ay. Bul ıyıkay zinakorlordu zinadan kaytara turgan ay. Bul ıyıkay jalgançılardı jalgandan kaytara turgan ay. Kelgile uşul ıyıkayda kebiriň jalgançısın jalganыңды toktot. Kebiriň arak içesin aragыңды toktot. Kebiriň arkanday günö işlerdi kılabız. Allah Taala uşul ıyık Ramazanda oşonun tıyılууга mümkünçülük bergen Kuday mından kийинки aylarda dagı mümkünçülük beret. Ramazanның Kudayı Ramazandan kийинки 11 aydın dagı Kudayı. Ramazanda sizden ibadatты, namazды, orozonu talap kılgan Kuday Ramazandan keyin dagı sizdi jaman işten günödön tıyılууну talap kılat. Hurmattуу jamaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balligu anni velev aya, menden bir söz bolsa dagı, bir ayat bolsa dagı jetkirgile deyt. Keliңiздер bul berekeli ayda, bul keçirim ayda, bul rahmat ayında, bul merim ayında Kudaydın merimine, rahmatına bölönüp, belkim kançalagan günölerin ayынан
tozoko деп bizge чечим чыккандыр. Palança Tatar айылынын palança turgunu tozoko barat деп чечим чыккандыр былтыркы Рамазанда. Бирок келиңиz Аллах Таала сурап, kim keçirim surayt keçireyin, kim tozoktон кутулат кутултайын деген айда пайдаланып, бүгүн ошол жерден списогубузду өчүртүп, жана түрмөдөгүлөргө амиссия бергендей, тозоктон кутулуп, бейиштик деген инсандардын списогуна жазылалы. Ушул мүмкүнчүлүк алдыгыбызда, бардыгыбызда бар. Мына бүгүн Рамазандын башталганына 3-4 күн эми болду. Алдында дагы 25 күн, 26 күн Рамазан бар. Ар кечесинде Аллах Таала миңдеген, миллиондогон адамдарды тозоктон кутултат. Эмне үчүн ошолордун катарында сиз болуп калбайсыз? Эгерде Кудайдан рахматын үмүт кылып, кечирим сурай турган болсок, Аллах Таала сөзсүз кабыл кылат. Кээ бирөөлөр менин күнөөм көп, таксыр, сиз айткан инсан мына биринчи катардагы аксакалдардыр, бирок мени кечирбесе керек дегендер болсо, кереметтүү Кур'анда Аллах Тааланын сүйүнчүсүн сүйүнчүлөймүн. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ömürün ısraf menen, günөө menen ötkөрgөн менин пенделериме айткын. La taqnatu min rahmatillah. Allah'ın rahmetinden keçiriminen ümit üzüşmesin. İnnallaha yaghfiruz zunuba cemi'a. Anken Allah Taala günöөлөрдүн бардыгын keçiredi. Sortop keçirбейт экен Кудай. Буландай күнөө экен, бул мындай күнөө экен дебейт экен. Yaghfiruz zunuba cemi'a. Сөзсүз бардыгын keçirет дейт. Анкен Allah Taala keçirimdүү, мээримдүү зат. Ошол keçirimdүү, мээримдүү заттан көбүрөөк пайдаланалы. Урматтуу жамаат, тараваны калтырбастан окуп атабыз. Таравада ортодо жарым саат 20 мүнөт сабагыбызда болуп атат. Ошол ыйманыбызды, акыретибизди түптөш үчүн Аллах Таала кайрылган, барбы кечирим сурай тургандар кечирейин деген инсандардын катарына кошулуш үчүн аракет кылып атабыз. Сиз дагы жумага эле келип койбостон, багымдатка эле келип койбостон 5 убак намазда бекем болуп, ушул айда өзүңүздү, өтүп кеткен атаңызды, тууганыңызды тозоктон кутулуусуна себеп болуңуз. Мына ошондой бир мүмкүнчүлүк туугандарыңызды тозоктон кутултканга, өзүңүздү тозоктон кутултканга толук мүмкүнчүлүк берген ай, ушул айда туура Аллахтын рахматын татыктуу пайдаланып калады. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала ыйык Рамазан айында күндөрдүн султаны жума күнүндө өзүңө кайрылып жалбарарыбыз. Аллахым бул Рамазандын урматында биздин денелерибизди тозоктон куткар. Аллахым Рамазандын урматында бизди тозоктон кутулгандардан кыл. Аллахым Рамазандын урматында биздин ата-энелерибизди тозоктон куткар. Аллахым Рамазандын урматында биздин аялдарыбызды тозоктон куткар. Аллахым Рамазандын урматында биздин өтүп кеткен тууган уруктарды тозогуңдан куткар я Раббана Раббул аламин. Аллахым кээ бир сенин пенделериң бул Рамазанга жетпей өтүп кетти. Аллахым ошолорду өзүң рахматыңа ал. Аллахым кээ бир пенделериң өзүң рахматың менен Рамазанга жеткирип, монтип мечит толтуруп жумага алып келип отурасың. Аллахым бул сенин рахматыңды үмүт кылып келген жамаатка өзүң рахматың менен карагын. Аллахым сен разы болуп бир рахматың менен карагандан кийин түбөлүк бактысыздыктан арылган инсандардан кылгын я Раббана Раббул аламин. Аллахым бизди бул мечитте кандай чогултсаң, пайгамбар менен Фирдаус бейишинде да бирге болгонду бардыгыбызга насип кыл я Раббана Раббул аламин. Жараткан Аллах Таала бир ыйык Рамазан айыбызда насвайыбызды, сигаретибизди, арагыбызды, жалган сүйлөгөнүбүздү таштап өзүңө орозо тутуп ибадат кылып атабыз. Аллахым калган айларда дагы мына ушундай жаман иштерден арылганды бизге насип кыл я Раббана Раббул аламин. Аллахым ыйык Рамазанда кечиримиң менен карагын, ыйык Рамазанда рахматың менен карагын. Аллахым ыйык Рамазандан чыкканда күнөөлөрү кечирилген, өзүң сүйгөн инсандардын катарында болгонду бардыгыбызга, бардыгыбыздын үй бүлө ата-энелерибизге насип кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.